Hello muntena pila punu lapa so pi ula na go la pai te hozo se na bon savin avelin kalim na chibei ka hin bol kit ovin tunia zong hi pathen thu na sei khom kit diwa he tunia sei diu chu hi le video masa a za ta la ngei ta pastor thumon ei dal ha na chung chang to kilhana bible thu ami thi chung chang chom cha holim na ka nei chu comment tam pi au mina he hi ti he ja chu sei lap lo wa kho tam piam ta ja chu hi chi video chom cha in sim ki diwa hi in hi chu chung chona chun za ta pu khai pu in zong don bu na hin nei hi ti he ja chu hi chi sei chen lo sei to lo ai lo la he thim ding thil pha ba ma hi hi ta banga don bu na hin pi thei zalin ama chunga ki pa thu ka sein chula pathine ministry jong phat thei bu han lang chule custom thu politics thu gamsung thu hole thu dang hoi la ban chu don bu na he kapi lo ding hi ipi hi jong le tu ni ai ki sung lan lo ta ka don bu ding hi in e chi ki sung lan lo ta ka don bu na chi phemi te lagau thu hi hu hing na thu hi in chula abu ma hi in hi ti he je a chu adi ipi ham adi lo pi ham ti pa chu keima sai thu hi lo bible sa pa chu pho do de he je a chu don bu na ka hin nei go na hi in hi ja chu mi pi hon jong hi chi thu ki sei ho hi adi lo bible ko na evat chen diwa hi in hi chi ho bung a hi mana ai lo kha chi ho bung a hi mana chu mo lang pan ding a hi po in tu nia hi judgment isim na diu chu bible thu a kon hiding bo hi ya chu nang jong ipi ho bung hi hin lang hi jong la chun pathin thu di bible hi ho dinga standard no hi in ipi ho bunga jong la chun bible thu di hi na zui the hi ti pa chu ama sa pen in kain sei do no mena he a hi le video hi clip chom cha a ka hin bolding ama thu sei na hoi in ngai diu aban la ken don bu na kan pi ding he ana pan ta hoite khom na lai hi ve ti pa joi ka sei no mena mi him kha chu a thi teng le a lagau chu than khuwa na lai ham a hi lo le wana kal ham tunian sarpan na sei na chu mi him chu a thi teng le a lagau le ata sa chu than khuwa na lai e ho la na lai ati ya chu hi chi thu ro la hen neo khat ka sei chin mo men a sei chu di e ho to khom chu ipi ham akiti le ata sa lewi pa chu e ho to khom na lai a hi wang a lagau wang chu pakai asunga hi tai ti chu baptist pam jane hinge hi chu ho tabang confusion ho chu i sei tu diu ka dei je a chu tu ne hi chi video hi se mo hi in ken ka sei chu hi le lagau chu mi thi to khom mo nge tia ka sei na jong pu in a hin la mi thi chu wana kal nai pui wan gama nam nai pui ti ka sei no ma hi aji chu bible pansa ka sei hi in nangin jong bible na pansa ding ka no me na he zo bung som la li chang som la ni na chi wa na he le van ho zo si aman ka si a mi thi chu tholo ding a hi tia zo me na sei ji a chu van ho chu ti la hung mang dham ti le jesu krista ani ve na mi thing te puya a hung ting le van ho mang ding a hi atia hi le mi thi ho zo si chun jesu krista hung ding inga wa koi bacha wana chi nai lo a hi tia ka sei pa bo hi in koi macha wana lo ka ti pa he azo ting le ka hin sei chin ding a hi in aji chu mi phabe khat ban ga ma chi he tain hi jong le thokin na thang pi first resurrection chu ka sei na hi ti pa chu clarify kan bol hin tin chule ex bung ni chang som ni la ko som thum la kha che wa na hi le david vui khu chu e hola na lain david wana akal nai pui ati je a chu ken jong ama jong hi thokin ni lo pinga a thana na lai e hola jing na lai hi ni kho khal le kal to khom diu a hi ti pa chu ka sei nom je a chu ya chu mithi ki ti chu van gam kai pe hi povin thana uma ki chor do a jesu kristan yung thodo diu ni kho chunga a hi ve na he aji chu pakai jesu kristan a sei chu zon bung som la li chang khana pa chang thum hoi wa na hi le ke man ho ding mun si ma chi ding ka hi chule ka hung ki de ka hung pui ki ding ka ko ma na theina di wa chu atia he ya chu pakai jesu kristan athima sa hung ma sa win la thinu kha hung nu kha win ati he po ne he ya chu ke ma na ho ding mun si ma chi ding ka hin
ka hong kile ki ding ke ko manom theina diwa ka hong pui ki ding na hi ve ti hin toy Jesus Christian a building che to simena sa ai puin elo sana ho cha zol tu hi puin no eta banga cha physical work ka bole puin tu na mi him te ho chon sit hlat damna na wana sanctuary a hi the most holy place ana to lai ta hi chit na to hi azo ti nga hi le hi china to hi azo ti nga hi le mi him te puya hong ding a hi Revelation bung som ni lani chang som lani nei ba nai le Jesus Christian ke ma hong ba chalding ka hitai mi him ho ato dung zui cha to man ka ko ma koi sano me ke hi ya chu Jesus Christa hong do ting le hi chi sanctuary a ko na cha hong do ting le sanctuary chu mei hung ki tungin tin abala ma hong po do in tin hi cha hong po do ting ta la chun a thing cha thing ven lang abu cha bu inum tawin ati ding chu ting ta la mi thing te hori wa cha en choi ding ai ta nei chulei hoi concept mu mi ping tha cha thi la pa ko mal hungin van ga mal hung tai kiti hi huya ku na kila do a chule itabang pansa na bible a mam ti pa hi ken jong ka he no men he ji chun na hon jong update na bot he bale in bolo bin lang chu izil khom diu ikil khom diu hi ti pa chu kai sei do no men he a hin wang tu chanen bible a hi chi tabang theology wang chu kam khapu na he Genesis bung thum chang som la ko sna hu isim ting le lei sit na ko na kiloi do ne hin adam chu lei wi ma lei sit ma na kinung su ri hi adi ne hi Ecclesiastes bung som la ni chang si sunga yang isim ting le lei wi a ko na kisim ne hin lei wi ne ki su ri hi chu le thagaw wang chu thagaw pi pa pathin ko ma kile kiding a hi ati chu lei wi wang chu lei sit na den ding hi e ho to den ding hi a hi wanga thagawang chu apipa pathin anga ding a hi ati chu kile kiding a hi ati le hi chiwa hin condition khat am hi mi chon site thagawang chu tu pe ni wang akile poi ama jo tho nu kha ni ting le ke tho ding a yi ba tho ni nu ting le ke tho ding a yi ba chu tu pe ni wang thi yang le pa ko ma chu loi a hi wanga mi chon pha ho wang chu a thi ting le ma chu pa ang sunga ding hi kiti ole thu sei chui zakit ta ve na he ama na sei pi pen chu mi chon si hlagaw ho chu thoki ni nga hi ven a hin wang mi ping tha hlagaw wang chu pa ko ma cha na he ti pa cho sei na he thu hil pa bung som la ni chang sagi na hin ama hin mang cha in chu ting le leivui chu a hi na ngai leisi na ki le ki ding a hi chu le hlagaw pia pang pathin hi nga ki le ki ding a hi bible en ating nge na hi ya chu bible na sei chu kinil thailo hi je a chu bible na sei hi mi him chu thi te nga hi la ata sa hi leivui ki su ding leisi na ki le ki ding hlagaw wang chu api pa pathin ko ma ki le ki ding a hi ti wang chu ken jong ka ta sa ne chule aman jong ta sa ne ya chu ken hlagaw hi pathin ko ma ki le lo ding a hi ti dinai kam khol pui bible na says in kin jong ka pamina hi a hin la hi chi hlagaw pathin ko ma ki le chu I tabang hlagaw ham ti pa chu het angai na hi mi a thi ting le a hlagaw chu pathin na ki la azi in ti chu ka pome ken jong ke hon jong ka pomu ve a hin la hi chi hlagaw pathin ko ma ki le ki chu I tabang hlagaw ham a hing thei ham kho he thei ham ei tabang bang achum be khat xerox copy khat hi ham ei lo la hi chi chun van gama pathin wa chaila sa van tir te ho to kilam tu theya chule chi ma sa ho to tabanga chu kilim tu wa chule I hasi ni muisin ho wana ku na hin ve a tauna ei nei pi thei wa chule ki chan la dunga hong ki mei theya chule I hung hem thei hiu ham hi tabang hlagaw emotional nei hlagaw hi ham ai lo le hi lo ham ti pa chu het ngai na hi tu ne hi chu in da diu hin tin e hol hlagaw I concept hi ve lau chun tu ai chi e hol hlagaw concept hi di lo a hi so ki te ho thing ta ka sei hi bible to ki tu lo hi e hon hlagaw I ta san dan hi bible ta san to ki tu lo hi ipizia bible ta san dan to ki tu lo ham itile e hon I ta san dan pau hi Korea film ho Korea drama ho tabanga elo le Bollywood Hollywood ho a imu ho tabanga mi khat chu accident ham khat gare accident ham khat a hi a alung chu am hon trolia tolova alhaga venazui le koi man mu thailo
lut gu asunga jong lut nom e ba lut thailo hiti tabang kan se mo e hon thagau abung li lu khat ki mu thailo e ba e ma tabang bang chum be khat dana ingei to wa hi chi ta san na pa hi i lung thimo wa preconceived maina inei wa ta nai hiti hi je achu hi chi thagau ta san dan hi bible in asai thagau hi pathinin mi hi ma sema i hin na di wa thagau ei pi hi hi chi chu hi nam ti pa chu tu nei phot chi di wa hi ye chun pu khai pu jong pasin mon an hei pu in ya chu tu da hi i het lo ho christian kha hi za lo wa chu i ki sei pi khom tu chu pai mo hi in nangin he tabang ho nen sei zala mi tam pin pathin thu di amodi hi thil pha hi ti pa chu kan sei do no me he ale thagau hi pathin ko ma ki le chu i pi ham ti hi to hi bat chit nai nei di wai ta bible pan sa chu le tu ai sei dio hi mi him thi la hin chung chang thu hi ja hi hoi lai chi diu ham hoi lai vat diu ham itile asim pa in ipiti asim ham asim pa ite su hing ham ti pa chu helewan athi dan pa chu kichi ta he diu he ta ja chu tu ai bible ai chi diu genesis bung ni chang sagi na hi velawan genesis bung ni chang sagi na chu chuin pathi pakai pathinin tola leivuya konen leivuya tin hi leya konin mi he masimin ana hom sunga chun heina hu a hei khumen a hi le hichmi pa chu hinna nei mi hing a hi tai hong hi tai chu ya chu chiwa hi pathirin adam chu lei ngan he amme in mi him li masim ta na hi mi him li masim zo tan azut zor sel ta in a hin la hi chu a hing the hi nai pun amin ho zong ha nai puin a lung thim ho zo phunai puin lunggel ho zo nei nai puin emotion ho zo nei nai puin achat le the nai pu nei ale hi chita bang hi na character ho a hin nei the na ding le a hing khat hong hi the na dinga chu thil khat pathina a pi hi cha pi chu phami ti le ana hom sunga hei na hu ati chu hei na hu ati na hi chi hei na hu chu lagao ki ti chu hin hei confused lo di wa hei na hu to lagao hi meaning khat hei sap power to spirit and breath lagao to hei na hu ki ti hi thakhat hi meaning khat hi ti pa hi isu mil lo di wa hi chi hei na hu pa pathi de pi pau hi i ho dinga hin nai ta ja chu lagao ki ti hi chi chu hin zil pe diu hin tin James bung ni chang som di lagu ma chun lagao be ya ta sa chu achanga athi sa hi ati chu achu tela lagao be ya ta sa chu achanga athi sa hi ati ai la tu ne he without spirit chu hai na hu ina hi be ya chu hi che hai na hu be ya chu hi chi hin na lagao be ya chu ta sa chu achanga athi sa hi ale tu a hi I hai na hu hi spirit a hi lagao hi ti hi bible chang ma proof I body wa hi it's a proof iti body ham tilem job bung som ni la sagi chang thum chui ba na hi le kasunga hei theina hu bread na hei theina hu aum lai sen pathin hei theina hu chu kana hom te ni a chi jinge ti chu che pathin hei theina hu ati hi ei pawa pathin hei theina hu ki ti hi sap pawa ba na hi le the spirit of God is in my nostril ti chu pathin lagao chu kana hom te ni achi ati chu la ale hei chu pathin lagao kha chu pot le lut le ham e chi mi e tabang copycat chu hei chu concept di lo hei ji achu hi chu wa hei na hu spirit ati to breath ati hi eta chu interchangeable ke mangle le the hi achum ai wanga chu spirit breath ai wanga chu meaning khat ako do khat hi chu hei na hu hin na hu tin a hi so pete ho che ai za chu ina ho mai hei na hi spirit zonga ke ti pa chu bible ko na ka bol he hi ti hi za chu pathinin adam chu mi hing a hung hi theina dinga chu character nei achat le thei emotion nei ahung hi theina dinga chu hi chi lagao hin na hu chu hei na hu chu a hei kuma hi le a hing hung su tai ti chu mi hing hung su ta nei
hi chi a hing chu soul ki ti English pa chu soul hin na nei ang ta na hi ale mi thi chu itabang ha mi ti le hi chi pa chu reverse bol la chun mi thi hi ta na hi azo bible sai banga chu mi him chu lhagau be ya achanga thi sa hi ati chu ai ta na hi ita sa hi hei na hu me na si bot tinga le ila do tinga le athi that athi ki ta na hi ya chu hichilaya chun vela chun pathinin mi him hi a hinga hi na dingai thil ni amang ne hi ichi thil ni aman chu leito hei na hu spirit chamang ne hi ahin la hi chi spirit chu ei tabang limmel pu he pu in chule to kha thailo abang le lu pham khat ki sei tabang chai pu in pathin hei theina hu tua I feel thei pau hin na pa hi a hin hi a hi wanga chu ki mu thailo hi che hin a chum be a hin na chum be ane hi pu na hi ti pa chu bible a ko na aum tan pa chu explain som cha ka ba la hi spirit het thim na di wa hi neu khat spirit dan chung chang hi akiman na chom cha hin sei le spirit spirit ki ti hi thil khat bo se akimang the pu in akiman na tampiu ma hi te ka na banga the holy spirit akitia hele lagau thing pathin ki sei na hi in a spirit akitia hi le lagau bu ki sei na hi in mi sunga lu the ichi pen ho ki sei na na kemang kinin chule ministering spirits akitia le vantil ho ki sei na hi in evil spirit kitila vantil gilo ho ki sei na hi kinin spirit akiti kana real meaning or purpose ki sei na hi kin hi te ka na banga chu he has a game spirit ama kun game spirit ani ye kiti he na it's a game spirit kiti pa chu game lagaw akiti thai pu na hi it's mi kha chu football chu theme ta ki chi ma discipline nei ta ki chi ma force low be ki chi ma a hi le ama chun ama kun game spirit ani ye kiti he hichi pa chu a real meaning a purpose pa chu ki sei na hi chule hichi game spirit ti ho chu mi him lhagau pathinin hin theina diwa api spirit chu ai pu na hi ake bang pu na hi chule spirit meaning dang kha jong chu pi hamitile he has an angry spirit akitin hello he has a greedy spirit ama hi milung hangwa ama hi mikilo se tina hi hello le he has a helping spirit ama hin miki thupi numna ani yetin hichi spirit kiti pa chu hin na pathin ei pi pau spirit to chon ki bangki lo hi ale spirit chum khat sei ki lew han hichi spirit chum khat hi a spelling jong ki bangkit eva a meaning chum chu phamit le feelings emotion it's why say nai hi kinin te kana banga chu my spirit trouble within me tia ki sei ji ho jong hi kalunggel ha boima ma jinge tina hin ya chu ilunggel emotion langa seina jong ki mangki na hi chule spirit kha jong na lain it's spirit chu pi hamiti le doctor hon aman jio it's tin na su thieng na ho ki mangji akong theina it's spirit pa ho ai ki na hi it's spirit pa jong ho a meaning ki bangchat a hi wanga chu thil dang a hi nai ahin la tu nai sai no mo chu mi him hin na dinga pathin in spirit api pen hi ipi ham itile hei na hu hi ti pa chu I het divin ka dei na he ole spirit kiti hi het thim ta na dewa arut wo chi ba diu hintin new testament hi greek pawa ki sunahi in sap te hon ale son wa hi in he je achu greek pawa original a chu pneuma akiti na hi hichi pneuma kiti chu sap te hon spirit antiwa e ho pawa chi le ding la hui tin a hi ale hichi pneuma hi physics power science power pneumatic kiti hung kun do na hi hichi pneumatic akiti tinga hi le things operated by air pressure akiti thil khat machine khat engine khat hui tha na na tong chu ki sai na hi new testament a se helovin old testament a zona velte old testament hi hebrew power ki suna hi in hebrew power chu hichi spirit hi ipiti ke se amitile
ruwa akitin he ichi ruwa hi sap ti hona hin lewa chu spirit atiu hen ruwa chu ipitin ham itila hui tina he cha I he na hu ki sei na mama he ai kin na he he achu old testament han lang new testament he zong le pathinin genesis bungni chang sagi a hin nadinga api hu hei thei na hu hi bo ve hei thei na hu a hi tia hi original text a zong hi ti pa chu sei no mo na he approve nading in bible chang kan impact in kating sam zalali chang somni la ko na hen hitina sei na he a hei na hu alado in atin a hei na hu alado in ti cho pathin na hei na hu lado in ama ho athiji taven ti cho hei na hu kila do ai le ama wa cha athiji tavin leivu yu akile ki tave ti cho pa cha hi pathinen mi he ma sem dan ipi le ipi ki su to le hinga ipi le ipi chu mai na sa ke bol le thi ham mi thi ham ti pa cho bible approve thai ki ta na he pathin thang ban man lang hi ti hi je achu mi a thi teng le ata sa chu leivui so a alhagao a hin na hu wang chu pathin khu na ma hi pathin ki la ji he tai a hin la hi chi pathinin hei na hu ala chu a hing thei a wa le thei kho he thei mi hung hlem thei chule wa choila ga sa thei wan tir te auto ga ke koi thei hi che tabang mu thei lo hin na nei a hi pu na he aban hin that be di wa he ama video sai to yung kichi be na lai di wa he ole te hi chi wa hin condition khat am hi mi chon site lagaw wang chung tu pe ni wang akile poi ama jo tho nu kha ni ting la ke tho ding ai ba tho ni nung ting le ke tho ding ai ba chung tu pe ni wang thi yang le pa ko ma chu loi ai wanga mi chon pha ho wang chung a thi ting le wang chung pa ang sunga ding hi iti taka yeso leisina ahongin thing cross ya ang ki be ni chun athi ni chun lingpi ki honin jerusalem apun dal aken matthew bung somile sigi chang som ngale ni sunga ko isim ten akimone hi ichi bible hi chule hang khu ho akhi hongin a imu mi thing ho long tam ta kai thongin om in a hi somngale thumna khui simting le chule ama thoki nungchung ama kitile jesu christa se hina ama thoki nungchung amo chu thang khu akunin apo don khopi thenga chun alunun mitam ta akimu saoge na hi khopi thenga chu alubin amo chu mitam ta akimu sawe ati chu jesu christa athoro yochu jinam tila jesu christa sanga thuma sam lohi ama jo ga masai ama athoro nungin kiti hena bible jesu christa thoro chu genesis apena meeting te ho abraham mosi ti ho meeting te ho jo si upaso mi le liang ya me the pakai ansuma ho hi jo se jo hi jo athoro be ti ale hi wa sei chu ipiham tile jesu christa thini pungbaro vel athi masang chun linga ki honin mu thimin hlan kon ho ki honge athin hi chil han kon ki hon wanga chu mi thi ho chung po do nai lo tho nai lo sunday ni jingka anga owa sunday ni jingka jesu tho do zo wa chu ama ho da tho wa jerusalem ko pi sung ho chu mi ga ki mo sa he ti pa thu hi akimu na he ahin la hi chu wa hin mi thing tam pi atin koi tho ham ti wang chu bible akison pon he ahin hi chu wa hin aman assumption abor danin abraham musi chule upa somni le li ho jong cha gin mo dan thu ase na he ai lai chu wa khat ka ga sei chin nom chu okay abraham chu tho mai thei tho lo mai thei tho the he ahin wang musi wang chu hi chula chun azao pon he ipiza musi chu hi chula chu zao lo hamitia hele musi chu jesu thi masanga elijah to mount of transfiguration a chu peter james john ho tachun khom pe no wa chu mu the a mai tan he wana ko naung ko mai ta hi ja chu hi chini khuwa chu musi tho lo he musi hi athi zo wa hi pakain
alung chu apho do a akela ai ta nei a hin la satane na chu he zut bung khat chang ku na hi wa na hi le Michael to satan pa hi mu si long chung chang a hin ki chun anei hlon ne he mu si long a ki chu hlanin a hin wang satan cha chan lo de he sa hi pathina chan ta ji a chu hi chu mang of transfiguration a chu pu mo si chu hong ki lang the hi ti pa chu iga sei che nom win upa som ni lali atina he revelation han upa som ni li pathin lal to na kim vela to amo he akimo win he a hin la ama ho thu hi hi chu ba chu tho do mong a hi win tho do hi pu ve ti pa chu sei chen thei na i ma cha bible a on pu na he ti pa chu ka sei do no min he ama jong hi chu wa hin concrete evidence song a pe pu in ama assumption angai dan amu dan pa a sei hi na he aban na check in utle a dan ne na ti le hichinia tho do ho chung pakai a thoro ni khunia tho do ho chung kui ho lo hi ding tam kui ho chu hi tam hichimi e kim nu sa lagao ho chung hiji a chu thulun lui context o min job bible yang kim we job sabeli sunga hong Abraham hian nang Job hian nang David hi jang le pakai so thing cross a ki khet do masanga chung koi ma wangam lu thailo he ama ong ki khet yo apenai wangam kot ki hong be hi a chu hi chi bible context du ya chu na simule lagao chu than khu a na lai he a bible say chu di hi ai nga disposition a context du ya chu ki say a hi ya chu pakai so athia thoro yo apenawang chu lagao wang chu pa ko ma tu hi tai chela hi chuwa sai dung zu ya hi ama hin jesu christa thodo masanga chu mi ping tha ho he jong le koi ma cha wan gam che nai lo wan kot ki hong nai lo ai wanga jesu christa a thodo zawa ko na chu mi ping tha ho dinga wan kot ki honga hi chini khwa ko na chu mi ping tha zo se chu wan gam che thu thu he ta ve na he a hin la he diu chu abulai sei ta ma bongin jesu christan ke mana hoding mun sima chi ding ka hi atina alai bovin ka hung puiding na hi ve ati pa chu geldo masautin chule ani na dinga job hin job bung som la li chang som la ni chu ba na hele van ho aman ka si a mi him chu ai mu na kon tholo ding a hi ati hin ria chu ama jong chu thokit na nga hi ti pa perspective ma chu ki sei hi in ala tuin hoi tangai taw a main point sei deu ta chu to hai ama athu sei a ki kal na khat a main point ka sei deu he aman hi chu wa hi david ho jong hi jesu christa tho to zuwa pa na chu van gam chi danu wa a sei hi ta na he a hin la hi chi chu a hi lo na pa chu to approve kan bol he david van kal nai pui ki ti hi kamo sei hi po in hoi ta ka bat tu cha na ka sei hi Hiji achu tu hai approve kan boarding hi in hichwa he theme diu chu historical setting zong nyaw khat he ngai na he AD 31 a Jesu Christa thia hi in X hi sol cha te hi iti kuma ki sun hamitele AD 62 vela ki sun hi in asun pa hi ko hamitele doctor luk hi aman asut hi amos sunai po in Bible hi inspire a hi ti chu aki hen he hija chu ama hin a sei hi AD 60 chung lama hi aman David van akalnai pui tia sei hi ale Jesu Christa athi na chu som thum la khat hi in aman David van akalnai pui ati hi inspire Bible hi inspire hi ti ta sanwa hi le AD 60 le 62 lang hi chilang pha na chu David van akalnai pui ati ja chu David zong van akal nai pui ka ti he o seidan hile nangma doctrines chi ran nangma seidan chu he repeating the same mi thi chu athimia pen a lagao jang ata sa ya hang khua dan he ata sa bang chung tapome lewi wang chung ai wang a lagao wang chung pa ang sung au mi chon pho wang chu ti bible dung ya ki mo he chu sei chai saw hi ta in izeng zong le he chiba hi amana sei hi ipyamitel bible dung zu ya imu he atin
ahin la hui cham bible imu naw chu ti chu het no ma min he ken jong ka het no ma he he chi pa chaman produce about he poi ti pa chu iga ta la nom je wai chi clip chi iwa no hin tin aban na che ki no tele so dan ne na ti le hijinia tho do ho chu pakai a thoro ni khunia tho do ho chu kui ho lo hi ding tam okay he chi wa chu question he ta in Jesus Christa thodo ni khu a thodo o chu kui ho lo hi di tam atia he chi wa hen a bible le na hi le Matthew bung som ni le sagi chang som nga la ni chi wa na hi le mi thing tam ta atia he chi wa mi thing tam ta ti chu amino a sai pu na he ai lai loi pawin amin ho chu agin momo a sai go jin a hin la bible in amino pe pu in mi thing tam ta thowi ti he a hin la hi chi sanga chu koi ho chu tho ham ti sanga chu ipj a tho ham ti pa ka sai no me he ipj a tho ham mi tel ipj a mo chu tho do ngai ham mi tile Jesus Christa thi hi kal chu ku satha khela thi hi in it's a fulfillment na cha he ani na a thana chu chol solo chang ha ku chavat sa hi in unleavened bread athum na a Sunday ni a thokin ni kho chu ipj a tho ham itia hele ipj a mi ho tho do mi tile Sunday ni chu ga masaku nei he Israel te ku dung ja chu ga masaku nei amana fulfill na pa chu ipi ham mi tia hele ga masa chu atho na dinga ga masa chu koi koma pi dam tela pa koma pi ngai na he wa noi le se na ahunga chon set thlat dam na to hu hing na to ahung to mul so na aga pa chu ga masa pa chu sem pula he mi thieng tam pi chu pathen hi ngai chini khuwa chu apui he ding in gin cha no mena he he che gin cha no mena he kati na chu pya mi tile apui ye ta ki sun lo he in a hi wangin thil chu a picture chu mu the no mena he a picture chu mu the no min ipiza ka seham itile mu theyam na pa khat chu ga ma sa chu pathen ko ma thlan ding pathen ko ma ga pi ding ka to ga he che he tai thi na gal ka zo tai ti pa chu ama hena ga mu sa ngain ipizia hi chu ho chu wara apuye ti pa chu ta san na ke dei hamitia hele Jesus Christian Sunday ni jingka mata khun Mary Magdalene to kha gut khun Mary nei tong kha hin van ka chi nai pui pa kom ka chi nai pui atia he ya chu aman pa kom ka chi nai pui te ala logic in pi se mitile pa kom ka chi ding a hi pa kom ka chi zo ting le ike to kha thei di wa hi ti na hi heti chun Jesus Christa khu vaya panin afternoon chan khu account ama hui langa umam ti cho ki hapun he ale ni lang kai langa chun emau khu zon te ni to ang ki hon ta na he chule ni som li le zan som li zen Jesus Christa le si na chamin seju te ho to Mary te ho to akitong khom akitong khavin khom vin tabang chun ahing khom vin he ti chui mo vin he ja chu Jesus Christa in ji vai to afternoon ke ka chu wana he chi ceremony pa chu he chi ga masaku chu ama hen fulfill ga bol hi ti pa chu a picture mu thena aw mena hi a himba bible words to word sentence phrase by phrase in akiji pon hi ti pa chu ka sai no mena hi a hin wang hi chu koi ding ham ti wang chu a menu a clue zong am poi mit thing ho akiti jing na hi aban na chiu ti ala ji a chu hi chi bible context du ya chu na simule hagao chu than khua na lai he a bible say chu di hi ai nga disposition a context dung ya chu ki say a hi ya chu pakai su athia thoro yo a pena wang chu hagao wang chu pa ko ma hi tai pakai ang su ma hi tai ti bible dung ya imu do khe ni chai it's about bible dung ju ti bible am pu in dispensation kisim dung ju in atin dispensation chu mi hemen phabi ki hom thu bo hi in a hin la hi chi chu pan sa na thei a hi pu na hi a hin la hoi lai mun ham mi hem te ho thagaw ba na aum pan tai tia bible chang ki sai na I ma cham lo hi chi chu pan sa na ne wa bible evidence aum lo wa hi le sim thu doctrine hi ya chu sim thu doctrine ki ti chu pom ding hi pu na hi sei tabanga chu mi thi hagao chu than khua om na lai ding le
Matthew bung som la sigi chang thum na khong pi kimwam tile paka yeso avo akikhela chung Iliya le Mosi ahu hanye akiti ni paka yeso dong ki hoge no say dan hi le Mosi to Joseph bung kha chang khana hui sim le Mosi to athia kiti approve hi ai le hi Mosi lagaw chung hi mur chung nga chung paka yeso wa vo ki khel chu mur chung nga chu ipi home boarding han khu a chu na lai ding han khu a lo hi tai ama hi hi chi wa chun ama la ma thu sei akikal na ahum ta na hi he cha ki kal da chu phamit le Jesu Christa tho masanga chu koi macha tholo hi ati chu diam Jesu Christa tho masanga chu koi ma wa na chi nai lo koi ma tho nai lo hi ati chu ala tua sei Matthew bung som le sigi chang thum na hi iwa nai le Jesu Christa thi masang hi chu Jesu Christa thi masang le ya alen lai a hi in e chi lei si na alen lai a thi masang a thi ko nai ta na hi hi chi wa chu Mosi to Elijah amu he a thi zo he pui a tho do zo he pui a thi masanga chu wana ku na hung ku ma he Mosi chu che pa chu he thi mo bin lang chu le koi ma cha chi lo le Enoch zong pathina la to win Elijah la to win Mosi la to win he hi chu hi tho masang hi tai na Jesu Christa tho masanga ki la to hi ta win he hi chu ho zong hi wa na ki hon nai lo wa le Jupitalam ham Vera sam ham elo le thlasungam ham oyam ham ti zong hi ho do angai na he im khat mi chon pha khat la ga wang chu pa ko ma omin mi chon si la ga wang chu than khuwa la lai hi mi khat mi le rapture ni ting le wang chu hi chi la ga chu hung in tem Yesu Christa to hi chi le wi a ki sim tu ya thiloi me ya thiloi hi chi avo to chen le wi vo to chen hi chi la ga tu ki su to a ama chu van lo wa hu ki khel ding hi okay hi chu ban an sei te ki nen mi thi ho mi chon si lagaw ho chu wana chi lo ding thokin nga hi win mi thing ho lagaw wang chu pathin ko ma chi ta ve ti sei ki nen ai wa Bible evidence ma cham po he Bible a ko na la do lo wa hi le hoila ya ko na bo to ham ti hi het no mom le je kin he hi nge pathin Jesu Christa hong ting le mi thi ho zo si chu lagaw pi chi di wa he koi ho cho pi di ha mi ti le mi ping tha ho jong pi di a tho ting le ala mi chon si ahung tho do di ho jong chu ko na pi di ham pathi ne na pi ding he satan ne pi di lo chu pathi ne na pi ki chu he ya chu a thi zo se lagaw chu ko na ke la ami ti le pathi ne ki la chu pathi na la hin he chi ahung hing do ding ho zo se chu kun lagaw chu pi ki de hung hing ki de ham he na hu chu kun pi ki da pathi ne na pi ki de chu hi jong le chon pha ho chu ki pa man sang ding le tun sot hin kim lo wa lu dinga tho deu a hi wanga lagaw ki pi wanga chu chon si ho chu thu tan na mei di la lu ding hi vi na hi ole tua hi aman abul langa apan sa na Bible chang chu tua hi analyze in bo le ta chi Ecclesiastes bung som la ni chang sa gi chu chuting leivui chu a hi na ngai leisi na ki le ki dinga hi chu le lagaw chu api pa pathin hi nga ki le ki dinga hi ati chu ale hi chi Bible chang hi mi ping tha ho bo ki sei na ham mi chon si jong mi ping tha le mi chon si mi hi ma hing zo si dinga ki sei ham so pite ho nangin na la adani hi chi Bible chang na la adani mi ping tha ho ding bo na la hi mi ping tha ho ding bo a hi mi ping tha ho bo ki le a hi na ti a chu ki kalai ta ni na pat sa na chu ya chu chi Bible chang na sei hi mi ping tha ho ding bo sei pu in mi him zo se dinga ki sei hi leivui chu a hi na ngai leisi na ki le ding ati chu ala mi chon si ho ki le lo ding ham mi chon si jong ki le ding mi chon pha jong ki le ding he chu le a lagaw chu pe pa pathin in akila ki ding a hi ti pa chu mi ping tha jong ki la ding mi ping tha lo wa jong ki la ding chu pathin na hin le pi ki ding he bo vin he ya chu hi Bible chang na treat dan jong hi adi lo ji a chu azo na lang dinga ka hita hil chin dinga kain ko he ya chu
It's a Bible cha mi ping tha ding bo hi pu in mi zo se ding a hi mi zo se lagaw chu pathina hin apepa ma hin apepa na kila ki a hi wanga chi chu tho kin ni na amje a chu zon bunga chang som ni le ge som ni le ko khoi ba nai le mi thing ho chu thim changang tho do mi chon se ho chu thil phalo bol ho chu thim mo changa tho kin nai ni no ma hi in ahung tho kin ho chu pathin na hei na hu lagaw chu mi ping tha zong ping tha lo zong api ki du thu tan na he tia chum ding he he chi pa chu hi in he je a chu he chi Bible chang na la dan hi mi ping tha ho ding bo fin la hi in ti pa chu ka hin se hi ale aban azon na ding in anangai tau te hu hinna chang yo si mi ping tha yo se chung hung tho do ding avo ki khel ding Yesu Krista to chung langa be ma thu pen na a chung bo pi go wa ki body ne ki chi acham lam ta ki se aso pi ya chu tu ni I had do khat chung ki thi hi a thi ting le a la ga wang chung mi chon phao la ga wang chung pa ko ma o me okay hi chi ba hin a thu sei hi a vel ve lai seu chai ta in a hin la hi chi wa hi thagaw vu wai ki khel dio ti pa hi chom cha ka sei no ma hi hinge first Thessalonica bung li chang som lugup som la sagi na chun pakai chu ama to o to vantil pi pui ogin su to pathin sum kon gin to ke tho awana ko na kum ding a hi chule Krista athi sa ho cheng se hung tho do ding a hi ve chule e ho hing na lai amo cheng se hi ama ho cheng se chu to van lai zo la pakai lam to dinga mei ku nga to to wa im dingu chule chu tia chu ai mati chana pakai to im khom jing dingu a hi chu Jesu Krista hung ni ting le thoki na pa chu ki sei hian he chu ba chu vo ki khial na ding a hi first Korin bung som langa chang som nga la ni som nga la ngai wa na hi le a hin sum kon gin nu kha pe na chu hei khat ka sunga mit phat ka lo vai bon cha vai ki khial su ke ding a hi aji chu sum kon he chu ba hi thi thai chun thi thai lo na ke bonding mun mang thai chun mun mang thai lo a ke bonding a hi ti pa cha chom la mai 17 he chu vo ki khial na au min he e hon vo ki khial iti teng wa hele ila adano adi kit pu na he he chu vo ki khial thagaw vo iti pa chom cha ka sai no me thagaw vo iti tenga hele e vo ki khial teng le email zong chu hoinan te he zong le he chu lei sit ta sapun he e hon ya alo dio he chu lei sit kol hon a sim von ho hi ikya alo dio pathinin van bona e von dio pa chu he chu pa chu a hi in e hon he chu wa vo ki khial hi la da no hi adi lo khat no min hi vo ki khial iti tenga thagaw vo iti teng wa hi le e ho chu to kha thailo thagaw abong le lu mai bul tabong e wa lim le mel nei he chu tabong ding dan chun ngai to na nei wi na he chu tabong chu ki su dio dan ngai to wi na he a hin la hi chu wa pathina thagaw vo e pi dio pa hi nung vat leo chun Bible a hi Genesis hi veleu chun creation a ki pana hi in Revelation hi veleu chun new creation mama ki cha hi Bible creation le creation thil sem le thil sem a ki cha hi ki pana ki cha hi ti pa chu ka sei no min he ja chu pathin na tun do nom chu new Eden pa chu restore bo no ma hi ti pa chu hesu ke tawin hi chu bal hagaw vo iti pau van vo iti pau chu hoya mu thea ma mi ti le Adam le Eve chon se na hla ma sang Eden hun sunga chu chon se na hla ma sang hun na chu pathinin amani design bordan le amani a purpose chu nu pa hlonding ki tong kha honding ki timat honding chala naw tampi ne honding lei si da lo dim honding hun sunga nga tu honding ti ho zo si chu hi chi ho puma chu van vo he hlotin he tangible spiritual being hi chi pa chu ho jong hi dio to kha thei lagaw mi chu hi dio he a chom be hui tabang hi lo dio to kha thei lagaw mi ho jong chu i vo ki khial ting wa hi le iki to kha thei dio iki koi dio te ka na banga sol cha pol ho hen lang Saint Stephen ho hen lang ala meeting tam pi adam le i fong so wang gam na chi nai lo wa meeting ho thona chu na zaw lo wa hi le chini khoting ta la chun chini ting ta la chun lo pi ta ma ho ta chun ikilon khom dio I chan chana sang ham tiong I mu dio chule e ho chu thakhat ta
อีกตุตัวเดียวนะอีกหอตัวละเดียวให้ยาจูอีกแปลตัวละเดียวอีกตาตัวละเดียวให้นั่นล่ะนะให้ไอ้บางชอจูไบเบิลอีกตาตัวละเดียวอมปุยตินอินใส่เวนลังฮิชไว้ใส่นุ่มเป็นอุจุพามิตละโตข้าเทถ้าเกามีอีเดียวปาจะให้อินนี่ว่าคอลหอนะซิมหอสองคนตกาหอให้หอติงาให้ชอจูเก็บปุลุไทยลอให้อาจิจุตาสาเลสิทิลาอินปะทีนึนเอวันนะเดียวจูอดัมและอีฟอันละปิซาฮิจิตบังวันปาจะวันเดียวให้ที่ปาจะให้อินอะไรตัวไอ้ใส่หอให้ God's mystery ปะทีนกิดันจีจะให้ตายฮิจิอาจูไอ้หอมีหิม knowledge limited ta in hi chan chu ga ki he thailo hi ti mong hi tia ngam pila ki size thailo hi ta na hi ti hi chu van gam thum tim le cho jo se experience dung ju ba he di hi ta in pi hi zong le her kham sharing e bol wa hi in Christian kha chu ta sana khang to jing ding growing in Christ hi ji over tu nya hi ta sana khang len che ding hi ji over chu kha jong chun her na cham kim lo thei kha jong chu koi ma cha cham kim hom pu na hi ya chu he naw la sam zap zong thei a he sang zap zong thei e pi zong le he dan ki banglo zong thei a ki bang zong thei ti hi ja chu I sei khom wa bible to ke tu pen chu pi ham ti pa chu I ke pom di wa hi a ji chu wan gam zon su ke hi vin wan gam kai nom su ke hi ji wa chu hi che thu hi bible ta san khat hu a hi ja chu hi che thu hi se wa hi wala tu a ken ka sei hi objection na bot theina la hi bible chang na la hi anon chanen hitabanga chu ei nil kal thei ai lo le pathin thu ni ti zo da sei ti pa chu a sei the hi ya chu pansa na ding tam na lain abonom chanen zo nain bot the hi a hin wang hi chi mi khat ka encounter ke counter na a hi po in a hin wang hi chi mi khat ke ka ke mu da na le ke counter na hi po in pathin thu pa chu uplift I bol zo na hi in positive ta I gelova ta constructive ta ike holim jing tawjing divin pakai min tim na kainin so la tunia video isim thei chanu thui sei thei chanu chui chan chui tan tin gunchu ta rung ke hin ve ho zo si pathenin phatheina bu ta han lang next episode na ki moto ki noite ka ke pe may God bless you